Free NPP amnyoko no wono mu asoye na yenuanom NDC for de omadi kan abomade akwaba to so wono mu awie ama ibabi ensusu ade bode hono bekọ akoto no tiefo ni nsem dada se omoto oba ne wie no de fen se presidential elections no pani ane din ane John Dramani Mahama bonsu kena no majesu se boss ba kopɛ wono na delegates no eto oba edi ni se wonkita franka na wafen pinu ane aduonu nan elections no no so ehwe ne bia ni tiribe ya Ghana for to aba ede amono na fe NDC amnyoko no na omomie no de sa na te NPP asemba na NDC asem to so na face akoba se NDC for wi a na NPP fo so omhyehyɛ no omatim de guna kwamu sabra meka sei empanfo a omo NPP amnyoko no mo abomaden ababonte om de krata ana apie se nyankopon ya atoma hwie be efri nyame atoma kyena ekɔ bibia ansi dia ene madaro mankabo yi monhye no so mfama yen se wo pepa se o betima kita franka na wo matimi ade amnyoko no animu na 2024 abato no o betimi apre ade ama NPP amnyoko na nipa kro tiri ya wono so ba be mampani e wo Ghana memu ase no o mabie krata no ade atum the friend say nomination forms no o mabie ade atum sesi ai enti se bia o ye Kennedy Japan wo yo biti se bia afiri akoto wo yo biti se opani e friend say alankodwo kyerematen Dr. Mahmoud Baumia ene omo ma ka ekyire nyina no efiri nyankopon adoma ekyena ekɔ no ombetimi ahyase na omatimi abomade akwakofa omo krata na ohwe krata mpanifo de ababonten sese ya make say enho adansedie no na etwa go animu krata no so no mekyere NPP for release no live on Facebook ewa Akoma 87.9 FM so na krata no emu nsem bi na metoaso wo mse wo pepa so betimi kita frank and de kan wo ye wa adwene se wo kwa akofa krata no a na watimi de atu tirim se ubetua be se 50,000 Ghana cedis what they call Ghana sikadada no mu a ene na be say 500 million 500 million 57,570 50,000 okay ne 500 million 500 million o kwa kofa krata no na omisi non refundable na ekire se unya tue sika no yese kim na ekire wo ye wadwene se wada ne ho akura waka wonya wadwene se obawi a se sika na wutu ayakofa krata no de akam enya dia obetimenye sika no ma ye ene wokyena ka ho bi na no kra se wo mse bankers bankers draft ni bi nyese bia wo kona na kwabra na sika no guba gim no ode ato we da bi we de se bia otua e de fa bank no 500 million Ghana sika dada no wo ye wadwene se kwa kofa krata no a na omo credit card dia todwa bra na eprobosom no da na toso miensa e wa free ya mu se sabre de omo hyehyeye se nyankopon ya adoma abato ne de ebetima baso de se presidential anafe the offense parliamentary primacy no na enhye no eto so se nyame adom ekena wo mu bia tum no kwapem se June bosume no ne de to so aduonu na ntefi kyene kɔ no ene ade ni tamu ne se be ne fua no aduonu nwotwe 28 days ana obetima akwakofa krata ntefi kyene kwa kwapem se June bosume no ne da eto so aduonu na ebeduru die sada no so ebetimi esimemenda ntino ene fua aduonu nwotwe ana omse omobie ede atum ema wo mpɛso mu kita franka ede ma manyuko no ewo ho na omowie sa no omse ombetimi de offense special electoral college elections ewo sa koba se bia ehu behia se ombetimi sa electoral college elections ne bi dia eno so omse August bosume no ne de toso aduonu nsia sa da no so ebetimi akwakosi memenenda na fei omde national congress no etimi ede akron so eno so sa November bosume no ne de toso enan na chese eno so betimi se memenda ewa fi ya mu enti hye mpanfo abomaden ede bi agu na akwamu eno no na de etwato e wasansem yi mu no enom gire pase o sabre ya o ma chance o mu bia de atomu apeso fa bia ni ade nyina no ewudi ya ne se wo betimi akọ eye amanyuko no wo mu headquarters wo general secretary baby a wotena e wo bia ne gin ene enkran no mekire asalam down eno e wo nkran efiri anopa bese na du kopim se nonum bebode bi ada efiri adwoada bi akopim fiara de wo betimi akọ party headquarters ewon kran entimadaro ma ontimi maso kwa ha mekire MPP fo anso yese wo pese okita frank adema menukonti wo ko party no district office no akwakofa krata da bi gise wo piemu ewon kran omo national headquarters kire for penny de mamenuko no na kache efri adwada kopim fiada no anopa no du kopim se no numbebo no na betima bomoden akoho na nso akwakofa krata ne bi amana yeye na party no ebomoden hyebo akachiro bia se wo party no amanyuko ne de wo de bibia ye
free fair transparent just say mu da ho de wo mo pese wo mo to aba no sere be ya yen konkote eye wotimi wakabi anase bia basebase ye bia ema na nkanse nyankopon adoma nkofo bi enyo mo nsem atima kanti krata mu nsem eno no obani mu krata no so a obetimi aba behuru bi no akenka bi ti wonuma bia tum nyankopon adoma efiri kyena ekwa kwapem se dwun bosome no ne da etoso aye aduonu nan ebe anase aduonu nsiam betimi aduru no koi na nso kofa krata ne bi obetimi qualify na 50,000 500 million tons asi be bre wo bosome fere ho etimi to de so diri so de kopa mampani adi wo tu frank anu ale se wo ben mampani akonwa no ho ade